like, kalian komen, kalian subscribe, bagikan. Oke Bray, hari ini Hara mau membuat kopi Bray, dibantu dengan alatnya French press. Kopinya dari Garut Bray, mahkota kopi. Ditonton ya, siap. Hai Bray. Oke Bray, seperti ini caranya Bray. Kita buat kopi pakai French press ya Bray. Kopi mahkota natural proses Garut punya Bray, dijamin ngeunah, mantap. Oke Bray, pertama ambil kopinya 15 gram Bray. Timbangannya dinolin dulu Bray. Oke Bray, 15 gram Bray, dapat segini. Kita giling dulu Bray. Oke Bray, kita sudah dapat Bray 15 gram. Oke, langsung ke French press Bray. Ini buka dulu Bray, kita masukin Bray. Oke, seperti ini Bray. Udah masuk semua. Timbangan kita nolin dulu Bray. Kita perbandingannya 15 gram kopi sama 250 gram air Bray. Siap Bray? Kita pakai 30 gram dulu air Bray, biar agak berwing gitu Bray lah. Oke Bray, ditunggu 30 detik Bray. Kita pakai apa Bray? Kalem Bray, 30 detik. Oke Bray, 30 detik udah berlalu. Kita campurkan lagi air sampai 250 gram. Kalau bisa kita putar-putar gini Bray. Searah jarum jam. Oke Bray, karena kepenuhan kita pakai 220 gram aja Bray. Kita tunggu 3 menit Bray, biar kopinya turun dan kita langsung kencet Bray, di press.
Oke Bray, maaf baristanya pakai celemek kayak gini Bray. Oke Bray, kita gencet aja Bray. 3 menit berlalu. Diamkan dulu Bray sebentar. Kita press perlahan-lahan Bray. Oke Bray, kopinya seperti ini Bray. Kita coba Bray. Bawa dulu gelasnya. Sloki kecil Bray. Mangga dicobi Bray. Bismillah. Asam-asam manis Bray. Ayo, orang ngopi lah.